Jedan deo njih prošao je Šator planinom, baš nekako ovuda kuda smo se uputili na Šatorsko jezero. Bio je 18. jun, a napadala nas je u talasima magla i štipao hladan vetar. Nailazili smo i na krpe snega. Kako li je tek bilo onih dana početkom marta 1943. Jedan od učesnika zapisao je o maršu. Strahovita mećava, negde gazimo po zaleđenoj površini snega, a negde upadamo do pojasa. Moramo se zato svaki čas smenjivati na čelu kolone. Mnogo izbeglica, naročito žena i nejači, našlo je smrt u ambisima. Godinama su poslije po planini otkrivali kosture. Nekoliko ih je nađeno na obali jezera. To su oni koji su, krećući se noću strmom kosom ovuda ispod samog vrha, skliznuli do zaleđene površine ovog inače tako lepog jezera, koje se, kad smo naišli, začas okupalo u suncu. Šatorsko jezero na nadmorskoj visini od 1500 metara, uspomena na glečer sa ove planine, dugo je oko 200, a široko do 100 metara. Najveća dubina mu je 7 metara. Svake godine 2. augusta zborno je mjesto ljudi iz bliže i dalje okoline koji se rano ujutro kupaju u njemu, verujući da to obezbeđuje zdravlje i sreću. Sa cvetne travne terase nazvane Božine livade, na severnoj strani Šatora sagleda se u dolini selo Preodac, kome je po položaju i izgledu i ovoj našoj prirodom bogato obdarenoj zemlji teško naći premica. I dela ljudskih ruku skladno su se uklopila u prirodni ambijent. U uvale su se uvukli romantični zaseoci, a na ulazu u klanac koji zatvara dolinu stražare impozantne ruševine srednjovekovnog grada koji narod naziva Momčilova kula, a naučnici gotovo ništa ne znaju o njegovom poreklu. To je pravi etnopark, lepši od jednog veštački stvorenog, sa starim drvenim kućama i pojatama finih linija, koje kao da su ponikle iz crteža suptilnog arhitekte, ispred kojih su kace, samari, plugovi i ostali poljski alati. Sada prijatan kutak za retke namjernike, Preodac, kao u ostalom i mnoga druga mjesta ovih predela, kad stigne drum i mnogo toga sazri, postaće područje industrijskog turizma za kojim vapije privreda ovog kraja.